been searching for you all this time. Živijo, sem Marij Zdetima, našli me Gonajo. Bomo predstavila zadnjo vajo v programu za aktivne, katero smo ljubkovalno poimenovali kar Butt Killer. To vajo bojo predvsem punce zelo rade delale, če bojo želeli imeti čvrsto zadnico. Izhodiščni položaj, gremo na vse 4, opora v komolcih in začnemo, dvignemo ravno nogo in naredimo 10 ponovitev eno za drugo. V tempu, kateri jo kontroliramo, ves čas poskušamo zadnico napeti. Tako. In naredimo 10 ponovitev. Čemu sledi, kar naj gre še naslednjo, pokrčimo nogo in ponovimo. 10 ponovitev. Super, Naja. Tako. In s pokrčeno nogo dvigujemo in vedno poskrbimo, da čvrsto stisnemo zadnico. Trup je raven in napet. In na zadnje še, brez da nogo odlagamo, jo obrnemo navzven in naredimo 10 ponovitev. Tako. Super, Naja. Še 1, 2, še 2. In to je to. Hvala, Naja. Keep your smile in my heart, nothing can tear us apart. I've been searching for you all this time. Keep your eyes on my lips.